Hallo, liebe Leute, ich bin Frau Amani. Wenn du Deutsch lernen willst, bist du im richtigen Platz. أهلا بكم، أنا فراو أماني. لو حابب تتعلم ألماني يبقى أنت في المكان الصح. Ob Sie ein Schüler, Universitätsstudent, Sprachenliebenden oder gerne nach Deutschland reisen möchten? Dieser Kanal ist für Sie gemacht, Deutsch interessant und einfach zu sein. سواء كنت طالب ثانوي أو طالب جامعي أو حابب تتعلم اللغات أو عاوز تسافر ألمانيا، القناة دي معمولة عشانك أنت، عشان تقدم الألماني بشكل سهل وممتع. Ich werde mit Ihnen von vorne beginnen. Ich erkläre Grammatik, Redewendung und Lebenssituation. أنا هبدأ معاك من الصفر. هنتعلم القواعد، المواقف الحياتية والعبارات اليومية. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie Deutsch wie Deutschen sprechen werden können. وكمان أوعدك هتتكلم ألماني زي الألمان. لو جاهز تتكلم ألماني بثقة، يلا بينا. Vergessen Sie nicht zu liken und auf die Abonnieren zu klicken. ما تنساش تعمل لايك وشير وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل سبسكرايب للقناة. Lasst uns Deutsch gemeinsam lernen. يلا نتعلم ألماني مع بعض. Warten Sie auf mich und viel Spaß.